Komisi Bynta menajeng irap ikilong Iing kibaduna hakayuk kakot UMLA ke Mawphlang Konstitwensi uba Matthew Beyond Star Kurba. Ula Aiti ikilaitli ki Iing kibadang syudap syna Thymmai syaki Nongioh jing mentoy haka konstituensi ke jong u. Kini ki Iing balapelat kilong Komisi Bynta jong ka jing kula jong u haka por election bakin long ki Iing syong ne nak benta gitu kilong Iing kibadan kam. Ya ka Iing beningkong la Aiti ya ikong Aidelin Kurba iba nakasnong marbi pedengsnong nang tabut si ikong baby Shah syndrome nakasnong maungap kharsyeng bad ikong ladiang ti marbanyang nakasnong kaber. Lawan banyasya bentalang hakan ika program da kinong ilam snong kilong kemi kidukhat jong kaseng bad ki riu rang ba jong kasnong kibla ajing ero ya ka jing la jong uniu MLA ban penbhai ka jing im jong uduk usuk hakate ka konstituensi. Ini si ke Iing balai Bynta sini. Jino senyang sia kilong Iing kirong li kejuki jong ni than jong Mawphlang si berakawe. Jing poi jong I masnai ni ke Iing ru kedai ke jing tenenti jong kilong kemi. Jong ni than ngapet ni ka bah kamiat jong nong snong. Yang we ni long kemi ibala ya ut nak por sakapor bernyerap ya I ladiang ti di mentang dong kalong ke kajing kemen bingila ban Aiti no ya te Iing di ladiang ti banyo bansa ha Iing bebet ke biang ban light no te Iing ke bajot pe bisa sitom mentang dikit ngam tup chu dikit po snam ban la Iing sem dikit kun kiti